Agan Yukirish Bakhuid in Dubai Nagabinda Yo Anis Wala Bash the sharp poet in the Sngi Dubai Nagabinda One Daris Karbani Ba Lait-ïa Interview in the Sngi Dubai Nagabinda Trasilla Lamare Padega Sngi Ka Jongi by Nioga Jinkoy Jinkia Met Badmensia Iduairu Nagabinda Pinklein Borla Kar Sibio Badon Hagajingsha Sumarha Hospital by Nioga Jinkoy Jinkia Duairu Nagabinda I Lucina Linkoy Badon Hapadanka Jimpa by Nioga Jinkoy Jinkia Number life spa life punta. Cooperato in Sngi au Jisu Nagabinda Kanega step Nagabinda Jingaila Jungu Yangi Baro Banchiminda Haganegi Yukirish Bakhuid Tongin Shiminda Ribale Dakabai Tiga Jing Dumushi Meshime Jungi Giduai Nagabinda Kiba Panki Bashito Giduairu Nagabinda Barokibas Kiba Don Haki Hospital Bakabor Jisu Nampao Haki Giduairu Nagabinda Ka Inner Healing Retreat Kabanstang Nadu Katpratarik Bakabor Jisu Kantre Halor Baroki Bawanchiminda Retreat Iduai Nagabinda Father Roshan Barake Sngi Kaminda Sngi Badngi Badminda Bella Late Tre Sha Karbianglong Baunang Yojinga Jingarku Halojung Ha Kerteng Opa Barukon Badumen Siyam Bakhuid Kajinga Ejung Utrai Jung Jesus Christ Badgajingi Jungu Blay Lem Badgajinga Silak Jungamen Siyam Bakhuid Kindon Ranka Batpi Barra Kohimen Cooperato in Sangechipor, Ben Kuslai, Halagadonu Comensium, Halar Baro ki Jingtalot Jungi. Habau Jisu caught Uweringi, Banlongi Jungu, Badula Pinkar Pang Yangi, Henry Bunsin, Ngi, Kongu, Yaki Baro Junkanika Kinja Perte, Banya Kaba Kinja Beneng, Kaba Prolong Yangi, Banhiarno, Shisundon Naka Jinga Egg Jingarku. Kabau Jisu bu Badnius no naga jimpule hadukat no Jisu snosi banyo ki brio kim shimkia iyaka jingkor jongo blay tongin puson hadukat no ngila lepop ngila pen sausi au Jisu na marba ngim sauto ga jimmucho Jisu ba eid map yangi ngim shimla shimkia bun sin yaga jing kord jame but ngila kain sting yaga jing don jame hapo jangi ngim shimla shash kor yame map yangi ko Jisu nga phalam how blay badan bor baro but happy ko himen ko param bangalale pop shibun e daki jim parkhat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palat janga daka jingle palat janga Daka jingle palat bakrao e janga. Na markata ngakarpad kamaria bakuin. Kabayaisa kati soti. Yaki angel bat kirikui. Bariapi ko himen ko para. Benduwai nagabinda janga.
How try ublay jangi. Ublay badan bor baro ni sune yangi. Badan dalam abi ki pop jangi. Unyalam yangi shaga jingi mbam jikut. Amen. Tryken rat go play. Isne yangi. Tryken rat go play. Isne yangi. To nginia duwai. Ngi duwai lemba ke jingi side lem jangu Bonaventure Bakhuid. U bishop baru nungi kai janga balang. Baunang yarap yang iban scam haga jingi. Duwai ru nagabinda bara ke jing dumu shimet. Nagabinda ke inner healing retreat ke ban stangkat pratari. Baro ki bawan shimenda. Itu wairu nagabinda. Baro ka roy ka par janga jingi mensim haki inga sem ki jangi. To ai ngi karpart ko blei badon bor baro. Ba mangi ki barake ya ka jinka shaka burom ya u bishop Bonaventure Bakhuid. Ngin yo jimmendoi nagi jingi kai ba pawnam jangu. Bangin pertu board bara bor. Ya ka jingrem ka jingir jangu. Da utrai jingir Jesu Kristu kun jame. Uba imbat sensha renkat bat me. Haga jingalang kawai jangu men siem Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih naga kitab Exodus. Hakito kisngi uwei ubreu uba naka jat lebi la shong kaya ka kun jong ulebi. Kata ka kentei kalapun bat kalak ka ukun bat haba kalayo i ba uta ukun lung ulong uba ba breu kalaburi ya ulai benai bat haba kamla buri isu ya u kalak shim naka benta jong uwei usyang ba thanda ujapung bat kalalapi ya u daka besiang bat ka clean ding nang ta kalabu ya ukun lung hapo usyang bat kalabu ya hapadengki ka harut kawa kan men jong upat kalayang kampaji nang ta bandup tip kan jia ayu ya tiga kun paro kalawan hiar bansum makata kawa bat kisakri kentei jongka kilayat harut kata kawa kalayo i kliak ya uta usyang hapadengki ka bat kalap pa ya kasakri ban lekshim ya haba kalap plit ya usyang kalayo i ya uta ukunlung bat hakmi uta ukunlung ulayam kala sengap sun ya bat kalaong une udai uwei na ki kun ki Hebrew tekan men jong kalaong haka kun uparo pikwa ngan leit khot kawei kanong sumar kun na ki kentai Hebrew banri ya une ukunlung na kabanta jong pi ka kun paro kalaong haka ki se kumta kata ka khana kala lekhot ya ka kemi jo uta ukunlung te ka kun uparo kala ong haka shimra ya une ukunlung batu sumar mapi ya nakabanta jonga ngapat ngan saai bainong ya pi kumta kata ka kentai kala shim ya ukunlung bat kala sumar ya te ukunlung ulasan bat kala Lait-ïa lam ya shaka kun uparo bat ula kala long ukun jongka bat kala ai kerteng ya Moses namar ka ong kala sei ngala sei ya naka hakawai ka sngi haba Moses ularang ba ula Lait-ïa ki breu jong bat ula pe ya ka jingsha pentre shitom jongki bat ula yo i ba uwei uno Egypt ula sha ya unong Hebrew uwei na ki parajat jong
ula peshani shatai padhaba uyoi pa omdon manu ula penyap ya uta unong Egypt bad ula tep ya uwa po usyap haba ula mi shabar hakawai pat kasni hakmi arngot ki Hebrew ki yasho bad ula ong ha ubreu ubalale bakla balai pisho ya la uparalok uta ula paiktin mano batung sim batung nong bishar ya pi halor jongi pimut ban penyap yanga kumba pila penyap ya unong Egypt kumta Moses ulating berperkat la don batip pelang ya kani habau paru ulayo sengaja kata ulawat ban penyap ya Moses Henry Moses ula pet na uparu badula leishong hari Midian kaktin jong trai Isango yau. Samri hukandai nambar nyeuspa sanpusa. Nyeuspa sanpusa. Dua lagi dekat kat lai kat sang. Lai puar, lai sang. Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat piro. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Kaburam hame kutrai. Ujesu lastang ben maham yakishnang hakiba ulale bongi kamba jongu. Namarba kimtre ban kalna kabamot. Kordit yapa korasin. Kordit yapa Bethsaida. Naba lada yaki kamba balale hapi lale hatirus Batsidon kinjin dala kala kabamod laslemba da kaba pongjain berni bada kaba ber depe yalade. Henry nga ong hapi ba hakas ngi bishar yansta kam isune yakatirus Batsidon Banyapi
but mapapat ko Capernaum hato en kindiu yepa hadu bene yensa penno yepa arsud shanyumra lada yeki kampala balale hapa lale ha Sodom kanjindala sa hadu minda Henry nga ong hapa ba hagas ngi bishar en sa kam isne yaka Sodom ban yapa ka gospel jong utrai Kajinga ya me ko Chris. ko hemen ko para ba it how try Jesus Christ ngios ngo nyaka gospel u Jesu ukren kor shakato kadno tiligishno kibam pediang ya u Jesu ne kibam ngeit ha u Jesu what hadin baulale bun ki kambala hakini gishno but ngios ngo u Jesu kindiu laitiligishno u Jesu tim laitiligishno u Jesu kindiu yagishnong jongi gentil but u Jesu utim yagishnong jongi Jew Korasin Bethsaida but Capernaum kilongishnong but kiju kishong kisa haginigishnog Tirus Sidon but Sodom kilongishnong jongi gentil kibampat yusngo ne kibampat nang ban pediang ya u Jesu Henry kadba kila yusngo kadba kila yo iya kadakashin kila pedia kumnuksa ya kakindai kianan kalawan shau Jesu ban pan ya ka jinkarku halar ka kun jongka but kadena ka tain Sidon but kalayo jinkarku haba kalayo jinkarku bun ki bruyu kila board idang puson halar kene ki binda baro ha ka gospel but kumjuru Jesu kren halor ka Sodom kalongashnong kabala jot Taïew ne marba kim shim don jingdip shapang oblay but kila im ha ka jingdum but ne marba kila jid ben im ha ka jingdum oblay ula pen hab ding na beneng ben penjat nangdang yusno shapang Capernaum Bethsaida but Korasin ladangi puson haga gospel ngilaban yusno Bethsaida kalongashnong jongi apostol bun ngod ki apostol kila mi na Bethsaida kumnuksa us Simon Andrew Philip but Nathanael baro kide nagashnong Bethsaida but Henry Wadlada bakenegashnong kilayo lad ya u Jesu ben wan jingo u Jesu ila leisha ka Bethsaida ula kot iya kiniki apostol lesi bun sinu Jesu ila lei jingo haka tagashnong lesi u Jesu ila le bun ki kambala haka tagashnong Henry kitaki nong shnong kim shim lapediang ya u Jesu kabamot tendeng ila ben yo I kayinga sem jangiru kayinga sem jangirinia kayinga sem jangilindo kimju imba katkum ga monjango bale ngilaban yo I bun gi jinghuri hura ha ki yinga sem jongi lingdo but ki rinium but jongi nongyalam bun sin kade ha ki yinga sem jongi lingdo but ki rinium but ki nongyalam don bun gi jinge don bun gi popru tendeng namar gi himmen ki para kimju imba katkum kane ke jingji dia ki yinga sem jongi kane kalonga jingma kaba ap yangi bad kata gashnong kade banlong gashnong jongo blai kade banlong gashnong kaba kam kerpang Henry haka history ngimji yusngo shapang kane ka Bethsaida minda namar katkum ka jimbatai jongi nongto Bakhuid ki ang kala jot kata gashnong bad ka kala bamlut kata gashnong but don't show kata gashnong hakane haka history haka geography ngilaban yo I haka ju ka dur Korasin
kalong ru kaway kasnong jongi ju henry kila kindait minda ngim lapshu ya ka kerteng jongi ha kano kama kaka ju ka dur khabarnom kalong kasnong jongu jisu kalong ka sor jongu jisu ki shayad mindaru wad habang ileisha ka holy land ngilaban yo I kadon kaway ka board bahe kabalato city of Jesus, town of Jesus kasnong jongu jisu henry wad hakata kasnong kabalong kum ka beneng na maru jisu usyang usa hakata kasnong hakiyin jongu kyau kurim jongu Petrus henry kaya kabala jia minda omdon mano basyongsa tangi mausuda don ki ying bala jot henry omdon ki briu ki bajid bansa kumbau jisu ong ko khabarnom pinsa jot bad omdon ki mau kaway hadin kaway pat ki bansa hap napi kata kamut kumbau jisu labatay halor kinigisnong kalajia na marka jing kendai jangi laka mensiam kendai jangi kim shimla pediang kim shimla nged kim shimla kongo yau jisu what hadinu jisu penny bon gi dakishin haki inga sam jangi robon sin what hadin bangius ngo bon ki ke baro kabau jisu pasiao hangi lemba ka gospel lemba ka jingela bon ki bryu ki kernga kli ki im sarong ki kindai ya ke jingkot jongu jisu namaru jisu kot yengi vei pai vei banjan badu omde banjingai nawo habangi jan badu jisu ngin sastang ban sautu kai ke jingot jongu pale naga takatau jisu ang ko kabarnong pilong kum ka baneng namar ka baneng kang kalong ka jakka ba shong jisu badu jisu shong hangdo henry kila kendait no ya kalat kelendi kila kendait no ke jingkot jongu jisu kila kendait no ke jingjir jongu jisu bad kila yad ya kelendi la cha bad kila pidiang ya ke jing sosi pinpan bad jisu kendiu ya laitiligishnong sidon tirus bad sodom badu jisu ang lada kini kishnong kinjindalayo lad ben snap yanga ladakin jindalayo ya ke lad ben yo iya ki dakishin ka bangala le happy kin jindala kala ka bamul kinam ngop ha ke jingjot kane kalong ka jimma ka ba api yangi ru ko himmen ko para ladangi kensting ya ke jingji du jisu ladangi kensting ya ke jingkot jisu ladangi kensting ya ke jinge jongi ngin jot kumba jot ya kinigishnong watnam tarai tangka baptisma marwe kanyarap yengi bon gebri ki perkat shisin bangilayo baptisma kalabiang bad ngilaban em khatba mon henry lemba kene ki jingjia lemba kene ke jingtim jongo jesu udang maham yengi ladang ngim huziar bha ye ke jingim jongi ladang ngim shimkia ya ke lad kelindi kaba jesu terwa hangi ban pinba ye ke jingim kadon ke jimma kaba ap yengi but news ngoro naka jimbule naka kitab Exodus kumno uble ula se ya u Moses but Moses ula yo ya ke kerteng Moses namar la se ya u naka kane kalong ka jingi kai ka ba kam kerpang ni bangro ngilong gi bala se da ka lemba ka baptisma uble ula se yangi ka wan nail kalong ga wa bala pidiang bun ki kelong haka por jongo faro habaula hukum ya kaneka hukum haka ri jongo ban penia bigi kon shinrang jongi Hebrew don gi shipai kila bread bon gi kelong shinrang kukun shinrang haka neka wa nail henry nakata ka wa nail ublay ula say uwe ukon baduta ukon ula kongo ya ublay ula yanga dia kelindi jongo ublay badu ublay ula kindi burom ulong Moses yangiru konju ublay ula se yangi lemba ka baptisma u jisu lemba ka wa Jordan ula yopidiang ka baptisma bad ula kalalang ukun ba kongo jongo balay badu ublay ula pen banana baneng une ula ukun ba ide jonga ya ubangas ngobaye yangiru konju ublay us ngobha yangi ula jid karpang yangi ula pen karpang yangi ula kendi buram yangi ula kerku yangi henry ladang ngim shashkor ya kata kasur
ngin kerlalong penban kum Korasin Bethsaida Kapernaum don bon gi himmen ki para ki im hakane ga dur haki inga sem jongi don bon gi kristan ki ba im kumne kum Korasin kum Bethsaida kum Kapernaum namar kim shim kia ya ka jingod jangu Jesu kim shim kia ya ka jingji jangu Jesu penban kilaya lendi la jong ki kerlalong ki beri ki ba kam suniu ben ya ka Sodom don bon ki inga sem ki im kum ka Sodom da ka ba pediang lut ya ki pop nadong shadong ki ba berngya ha ka pop ban ya ka jinga e jangu bele ban ya ka jingoi jangu bele badu Jesu maham yang ibaro ngi ki bele yo pediang baptisma ladangim shimkia ya ka ne ka jinga e ladangim shimkia ya ka ne ka jingjit ladangim shimkia ya ka ne ka jingurko kan poi ka por ngin babe ngin sausi bad ka jingchot ka ap ye ki kristan ki bam treben kala ka bamod ki bam treben kindi buram ya Jesu ha ka jingim ki bam treben pediang ya ka daka shin jongu Jesu ha ka jingim jongi ko himmen ko para ngin duwai ngin aitia ki ingasem ladang is ngautu bakadon bon gi jing talot ngin kerpad ya Jesu map yengi pen kala ya ki jingim jongi pen kala ya ki bayid ba toin jongi bangin dopla ben stang temai sa shasin bangin num longi snongi bajot nginum long ke ying ka bajot nginum long ke ying ka ba du ya ka nam ka buram bangin num long ka kur ka jain ba du ya ka nam ka buram ba Jesu kan dio buram ingi da ka jingi sne ka jongum Jesu be it karko kardo yangi pende mai ka jingi men siam jongi yarap yangi ban man pai shame ba wat num sha yangi ban jot kumba mela maham ya ka Korasin Bethsaida bat Kapernaum ken mau yangi id yangi sumar yangi enyaro ya utrai Jesus Christ Amen. in yang tong in plai ka jinget ka jangi nganget kau play pa badan bor barro unang tao ka baning bat ka kendo bat how Jesus Christ kun ba marwe jangu utrai jangi ya bala puna min sim Bakhuid ya bala khana ka Maria teisoti bala shan le ben hapo Pontius Pilatus la sanar panayawu la yap la tep yawu ula khiyasha ki bayab haga Sngi ka balai ula mi patne ki bayab ula kiu shabane u shang shakamon u blay u pa badan bor baro nang daw in wan pat ben bishari ki bayim bat ki bayab ngangit kau min siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya sila ki rikhoid haka jimap yaki pop haka jimmi pat ka dog daka jingim bam jikut amen Lai spa in your pulai. ya duai ko himen ko para baka jingkinia janga bar jumpi kallong ka bapdiang khon hau blai upa badan bor barro Ko try pidang jing knya ni ti jong pi
Nakabanta ke jing ro ke buram ke jeng jong u ke jing mentoy yangi pada ke balang Bakhuid jong u baro ke wei. To pediang ya kene ke jengkenia na upai jame ngikar part kotrai. Kenamban penlong ya kata kabala terwas ka buram jame. Ha ka jingken mau buram iyawu bona banjar Bakhuid. Ka jingera sha ka jimpenim bam jikot jangi. Dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon reng ka bat pim. Rengkat bat piru. To kentiu yala ki donut. Ikan tiu yaki shout try. Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Kasong hok bat kadai. Dashisha kalonga ba shong hok bat ka badai. Kadai ti jangi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame. Ko kenrad, ko pa Bakhuid, ko blay badan bor bat bam chikut. Lemba utrai jangi Jesus Christ. Namar kumba hakasngi buram janguri kui jame ubana banjar. Me ai jingamen hakabalang jame. Kumdaru me penkalai niaka daganuksa janga jingim Bakhuid jangu. Me hikai yaka dakikndin ka jingelap jangu. But me ai haka yaka jingeda jame. Kum ka jubab yaka jingduwai jangu. But namar kata rengat bat ka kinhon jangi angel bat ki rikuin. Ni duwai yaka jingruwai janga jingero yame. Barngi pen bana klem sangen. Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep on. Make bad protect you down. Like a buram jome. Why you son a shadro? Why you son a Ko para hakane ka por ka bakar pangtam kindang tam iduwai bangin kintiu ya ke jinget bangin sngongu ya jisu naga pinta ka jingjit bangin roy hau mensiam Bakhuid banle ya ka monchungu ha ka jingem chungi dashisha melongu Bakhuid kotrai katamei jang ka jingkoid barom Namar katangi kar padyame to pen koit pen gandang yakine ki jing terwajangi da kabapa ya umensiem jame kum ka umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet bargas nam jangutrai jangi u Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jing shashita ula shim ya upu bada kabaingu yame ulakadia yavu badulai halage sinran u om toshim bato bam na kane pi baro nemar kane kalonga medjanga ya kabanaiti naga benda jumpi Hagaju ke rekomendal le bam ulashim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halake senran u om to shim bat din ka ne pi baro namar ka ne kalonga kuri janga snam janga jutta batti mai bad bam chik ya ka ben pen mi naga binda jambi bad naga binda ki babon
Nagabinda ka jimap yakipop. Tolaya kani ban ken mau yangam. Kusnam bakardor jangu Kristo pen koid yangi. Pen koid yagi mensiam hadim pen koid. Pen koi pen kya yagi bapang gi bashitom. Yada yangi na ubamen naki kalam. Kajimaya jongka jinget. Katasin bagi pembuneu bagi tinagane kakuri iben naga jing yap jong ikotra tadadu menwa Namar kata ngi ke bapen mendaya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim badia ka kuri janga jimpenim ngida ai ngwaidem namar mela new yangi ki babit banyang hakama jamme bad ban shakriyame da ka bas nge verit ngi kar padiyame bangi ki bayo binda hakamet bad gas namu kris ngilong ki bela penyat likawe da umensi Bakhuid. Tukin mau ko traya ka balang jamme ka bala priyang hasatala ka parte. Pato penjanaya ka haga jingin rengat badu liyo pabaku jangi uvil badu bishop jangi bad bar ki lingdo bad ki riniam. Tukin mau lem roi ki himen ki parashin rang bad kinde ki bala yutia da ka bakermen ya ga jimmi pad. Bad ya baro ki bala klad no haga jingi sne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme. To isne yangi baro ngi karpadiame Barengkat bat kamari ati suti Bakhuid ka kami jango belai. Bujoso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid. U Bonaventure Bakhuid, u Francis de Sales Bakhuid. Bat baru ki rikuid. Ki bela pen sabaya me pateng la pateng. Ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikud. Bat bangin yoro bat pendon buram ya me. Da ukun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu kallong hamayu blayu pa badon bor haka jingelong kawe jungamen sim Bakhuid baro kaburam bad ka jingero junam la junam Amen. ko himmen ko para tongin duwai nagabinda ka jinga e halo jungi wei pai wei nagabinda ka jingi sne ka jungu jisu bangin dup la ban ya jan badu bangin dup la ban kundi buram ya ka jing jir jungu ka jing khot jungu ya ki ingas em jungi ya ki himmen ki para jungi bad kum juru ya la de shimet itu wairu nagabinda ka inner healing retreat ka ban stang nadu kad pratari baro ke ba don jingkua ban ban shimenda kinang ya jinga ka jingkarku kopa jangim Bahabening kalong ka Bakhuid kerceng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame hakindau kumbahabening toa yang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasni badam map ingi rengkang jangi kumbangi rungi map ka belis niu yangi badwa telam yang isha ka jimpan shoy henry ta pelait yangi na ka basiniu to pelait yang ingi karpat ko trai na ka jing siniu barra ha ka jing spoon jame toy jing suk jing sign ha ka sngi jangi kramba da ka jing arab ka jing sne jame ngilait bara bona ka pop but ngin yo jing dana ka jing jin jar barra kat bangi dang ap kemelendi aga jingar men Bakhuid but ka jingwan pa jung nong penim jangi u Jesu Christ Namar ka chume kalong kaima ka chume ka bor ka buram chinam la chinam ko trai Jesu Christ meu bela ong haki apostol jame ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry aga jingai janga balang jame bad haga jing spoon jame toy haka yaga jing suk bad ka jinget le khawe katkum ga mon jame mame uba im bad basensha jinom la jinom Amen. ka jing suk utrai kandon barabo renka bad pim Ringka bat pi dab daga jingi do Kristo ngin ya ingu markelia
Hakami ukun lambro jang oble. Hakami bakit na ka pop jang perte. So kita ke bala korcha ke jingkawai jang ukun lambrot. Kokendrat ngamlong basong hok pamandrong kokayeng jonga. Reis ong kalakatin kamasim jonga tsia hi. Kamet berkesnam jang Chris country na siya ke jing lam jang. But Melapin Kadang Yangi, Dabu Nabening, Limbaga Communion, Bakhuid, but Communion Mensium. Kamda making him and Parabaro, Kibashimenda Hakanaki Ukirish Bakhuid. Ibaga Jing Trang Jangadonu Jangi, Kalangaba Saizo, Makindu Plam and Pincher Hamiga Jing A Jangi, Badkumba Mela Amnod Haga Gospel, Jisubun Sim, Ilongi Batalot, Ilongi Babin So CMA, Go Jisubayed, Yarab Yangi Ban Paishame. Dagadonur Kabashirhem, Bagindu Plam and Kindu Burom Yame, Haki Ingasem Jungi Hagachim Shimeshi Menjungi, Kargo Cardoro Yagiba Pangi Bashitop, Lekambala Halo Jungi, Donbuni Himenki Paraki Bashimenda Hakanega Mass Online, Kipangi Shitam Kojisu, Ibori Kimenda, Benkalain Yaki Kojisu, Tabagi Pang Hagajintia, Benangtayaki, Kumbabalaktayaka Kia Grim Junga Petrus, but Menankursiwiki, Nagadaga Jintalon, Bagijing Pang Jing Shitam. Conjure yaki batia haki hospital haki ICU yaki kullum kenna baro ai borre ki ko Jesu karko kardo yaki longo mi longo pa le kambala halo jangi menda hallelujah 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 Jesu 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 ner laka
te jame ko Jesu halor ke neki himmen ke parabaro halor ke inga sem jongi halor ke batolot bot menam pen kala ka bot yeki menam pen goy tan giya yeki bapang ke bashitam hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 Induai kejing duai jubilee Penginang kerpadi au Jesu ban penjam pura yangi na bara ke jimpen chutam shipo pagindo plaban ya shimenta ke kam isne menta kasngi kam jungu blai kam ka bau Jesu trang nangi koppa ubaha beneng to ai baga jingeit bamela ai hangi haukun jame u Jesu Christ u himmen jangi but bakat lich ding janga jingir spoon kan klang haki donu jangi da umen sim Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jingkarmen balah kerku naga benda ka jingwan janga hima jame to ai ba ka jinga e jame kan pen kala doringi shaki nonglur lingka bamju shangtai ban bet ye ke simbai janga gospel to ai ba ki tu ke simbai kan pen kala don na shapo ya ka jait benriu ba ya ka parthe mariang barokawai ha ka jingkame lindi batikana ya ka beneng batimai ba ka parthe batimai haba enda yaki bojungu bamen la vengno kaburom jame kan ting shine juna to ai baga jinga e janga jubilee kan kersiu biang hangi ke pilgrim janga jingarmen yaga jingang nod yaki tiar jingan show happening ai baga ta ka ju ka jinga e kan pin sa priang yaga jingkamen but jingsuk jangu nang sius pa jangi satala ka parthe shame ko play jangi bela kerku junam kalong ka burom pat ka jingero junam amen koppa jangim ba habening kalong ka bakui kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendau kumba habening toai yang iminta ka jimbam jangi ka bahala gasni patamap ingi krengkang jangi kumbang irungi map yaga beles niu yangi padwa delam yangi shaga jimpan shoy hendrai taplait ingi naka basiniu kublai komaria kabadam taga jingai try dan berpa lagar kuya pa dan kente palagar kuya usopo jompa Jesus komaria bakui kami jom blai duai na kabinda jongi ginom pop minda da kapor ka jingia jongi amen kaburam pa da kun bermen sim bakui kumpa kalalang ka pamini kong kum chuminda bara po junam la junam amen tong in ya duai to ai baga sakrament kabangilayo pediang ko trai ko blai jangi kan pin klang hangi yakata ka ding janga jingi da khaba o banavanjar Bakhuid ula shirhem khaba ula aiti yalade khlam sange nagabinda ka balang jame da o Chris utrai jangi amen utrai undon reng ka batpim blai badan bor baran kar ko yepi uppa baru khun badu men sim Bakhuid Yalisuk ban pen bana ka kubar babha jang utrai daga jingim ga jampi Nisongo yau blei Laispa arpusan
kaburam hok pa patukun ham sim Bakhuid maramah bamenikong kucumtan beraboy jinam la jinam amin. And you try Jesus Christ jinam amin.